Another world, and we rely on each other. From another to another. Chai ming Moses ko iko. Ai si akoi mapao zingtun hai ba khundai ne ko. Aduga ai si akoi laimanai da lek pasi kuire. Ai hajik mak rooted coffee eatery hai na akoi korang ani karakta akoi duan macha ma lei. Hajik si akoi irang thoi ba yam cham nuai te ko. Si myam si na maram moi da na akoi si adum wakan si pra unrest loi lei na si ko. Si adum unrest si kok na ba su ko to bring a sense of unity ko and love and promote this community. Si yam important way and khanjai ko adugi akoi community ki feeling si lai tradi akoi nungsi chana su lai roi aduga khangna jana su ya lai roi akoi tawri si coffee aduga some food items ko aduga akoi gi art and craft display yam tawri e sida art and craft tawri ba myam si akoi gi kharadi akoi children home ma run tawjai aduga akoi children home si akoi si moi after their +2 after the class 12 moi si imphal da college tambala ai ko tambala ai adu kharana de college tamai kharana di akhoi gi skill training like this barista training or chef oisnu ko adu si myam si da khoi na moi bu empower tawbi adu di moi gi skill kitang lai jabsina moi gi punsi do oisu skill lama lai radi moi anywhere they go they can work and they are equipped to be someone in their life adu gi aim du da akhoi gi rooted coffee eatery si hangibne sida akhoi profit myam si di akhoi gi moi children home gi awat pa myam ko adu ga akhoi gi self help mi busu ni da bi da ko akhoi isa na akhoi gi humang tar ga earn tawraga needs myam si meet taw ningai haina kan taw hiba program ai gi tashenga de ai gi cousin amagi property ni se aduga akhoi ni se sigi dum lamhang wen dum leirame adu mo se sira develop khara tawba hawre aduga akhoi si noma si as akhoi ni ju andak winter before Christmas adum akhoi myam pop up shillaga akhoi myam sida dum la aga gather tawse haina dum adugi idea da hogi bne ko aida idea si akhoi sida business to ho se o aduga pisa ta na ho se habagi motive adu khak du natte ko amaga ama adum sakhangna ba sigi community feeling amasi develop tawningai habagi kino da idea da adum hogibne main city din na try ko adu khitang chathoaga sida outskirts ta tawba habsi mi lakni la oil ju khangde ko adubu mi la su phare adum lakto so khoi marum pansing khara family oisnu adum khara gather tawraga hogibne ko adubu adum mi na su akhoi Instagram akhoi gi page ta akhoi na promote tawe ado akhoi friends myam chu promote help to be promotion da ado mi myam na adum sumaina interest le lakpi bi yam thank you yam hainge Christmas si akhoi adum hainai ko it's a season to love it's a season to give and share ko adu akhoi na sida Christmas festive season ji mapalam da yam chaw taw nei adu ka moi winter carnival Christmas market haina ka yam chaw na adum shille ko adu akhoi imphal da adu mak shinma ngamdrasu adugi type ta ko adu mong da adu makhoi na kitang try tawjabne festive season si myam yum da lebudu adum thoga adum they want to hang out they want to spend time with their friends families outside of their home adu idam akhoi smaina shin hibne Christmas ki message chai gadi akhoi gi to spread love and not hate or anything else akhoi mayam da adum kaina ma si nungsinaba changsi chana la hingmina ba si promote tawning bagi tawjabne ko